ndibutse sinzi niba bukura byibuka nigeze ukuje umunsi umwe gukaba bukura amafaranga 200 arambwira ngo nawe hari aho yategereje ngo nayabona arambwira miyambi kaba turashize ta kintu dufite yaragicuruza inkweto hari duka ry'umuhenya yakoragamo hari yaguke ndamubwira ati mpeza kuri 200 arambwira ngo nawe hari aho yategereje ataraboneka miyambiri nawe akambwira ngo ayitegereje ahandi bishoboka kubona ari kuja no kuwundi wa gatatu nawe akambwira ngo arayitegereje niba kubaza ngo nikuhorana amahoro uzobabwire ngo Yesu yangiriye neza niba kubaza kubera ko uzushika mu ikanisa ugasa n'umusazi uzobabwire ngo sindi umusazi nuko gusa Yesu yangiriye neza atukuza sa sifuye makozi abandi bagabo ni bakwicaza bakakubaza ngo se ntuzugira isoni z'abakwe n'abakaza uzobabwire ngo Yesu yangiriye neza nokuri Yesu araruta bakazana Yesu araruta bakwe Yesu araruta buzukuru Yesu yangiriye neza iyo mpamvu iyo umuntu agiye gutambira Imana taza yikontorora nunatambira Imana wawe wikontorora uzomenye ko utatekereje icyo Imana yakoze ariko iyo utamze neza umutima wawe ubikuye ku mutima ongera ungirire dawo uyu Sandrine ari mu bantu twataramanye cyane yo cyane namwibutse agira karaseri ese karaseri hano baza bayita gute fayiro kubururu gasa n'iyintebe niko yageza akunda kuzana avuye ku ishuri nako tuvuye handi tugahurirana Gikondo tukaja gutara 2009 2010 ondori inzererezi dori inzererezi zitagize ico zimaze dori ariko isima yakimana ni gitangaza igitara tugasuzu taramo cy'umunyagara gihaba cyo twageza dukubita ukimana kamitubwira ngo nzobagirira neza ukabirebaho bizoturuka ukahabura muzi cyo Sandrine ukuntu yarangana Imana Ibrahim na Isaka nako kandi cyo gihiwe yaraturi imbere yigaga muri kaminuza turashize Mana yo mwijuru wamubona ukagira ngo n'umwana wiga class 4 ese ni class 4 hage form 4 gucya muzambwira ngo afite uko nego nibaza ese umuntu waho kujana rugomora we ayike ariko Mana we dombolo banda ya Kasime lava ariko icyo gihe twari mu gitaramo citse neza kikika neza igitaramo Imana ikamivuga naringana gutese nanje nari urutoki nari nkukunguka abaza bakurikirana stati yanje haza ubwo bisembuka gutya kabikubitaho tuzatuyibona ushiraho kabikubitaho nkavango Mana nimekumbuka kabisa nari ngira ifirimbi n'ingungu umugabo umwe yigeze kubwira ngo nzobyimba hano wico kintu uzovuga ngo uzobyimba amajigo hano tetacha zobyimbe nuko ntakunda none kuri ayo Sandrine ukuntu angana niba gufashe nk'umwana uzi hano Sandrine fata uwo mwana buko abana bose ni bamwifata uzo dutambira Imana ndibutse yaragira kakaraseri yageze yamaza gucya gusa ukabona ariko mu gitaramo ari tayari nta yandi makuru dutarama neza turi sawa ico gihe twari RBTR yari igihaba Kigali Gikondo RBTR ifite ingufu kabisa imeze neza je nageze mva mu majepfo nkaza gutarama Gikondo Inyanza kandi nkaza ncitse nageze nzacitse kuko nari umupangayi tibageze bampurusha gwa buri munsi ariko bambwira abangaba bacu twavuga nacyo kuri telefone Imana yari yarazanye Tigo line imwe ngo yitwa ni Tigo iriya ni igitangaza muzoyiti Tigo
yagiraga promotion y'igihumbi tukama duhuza bari kibungona bari amaze tugatarama kuri Tigo ariko wibutse ibintu wa tuzamura Imana icubahiro bugingo regera senti neza uvuze biri mu mutwe byose bishire kugira ngo dasohoshe Bwana sifiwe Imana ihembura umurimo wawe arandi makuru se ayayi nugutabaza gusa umurimo wawe Imana ugiriye neza none ko murabona Sandrine ukuboko afite yeme kandi ubu yapungutse siko bimeze ariko tukibagirwa icyo Imana yakoze Sandrine titukibagirwe ariko kuharaba hwera no muvyibuho wa Sandrine bakama bahwera ugirisha ariga ntaza yigirira mu kantu gatoya mapepo tok zamuka kalo umba Imana igikonda kutugira intambara muzamubona Satani we hagurutse nese twari turi kumwe n'uwacu bushize harantu twari turi mu giterane maze abamedi n'abaperesi barantera barakubita gutya ku cyumweru bucya ari ku cyumweru ndagwara ndaremba uyu wacu akampeza imiti nkanywa akambwira ngo komera aho nahebe paguruka nje kwigisha ndigisha gutya narangije kwigisha gutya namanshira mikoro hasi n'ibitabo ndirukankana namaje kuruka nkahari Satani nimbwa Satani nakabwa kandi kaza karara kamuka kikirwa kamuka ngo bari bapanze gahunda ngo ndukire mu materaniro mwumve nk'icoki nimara kuruka ibirutsi babigire kwa Yesu wamuvuye mikuru tujana mu cyagati iribani rya Yesu amaso y'ibikeri n'urusaku rwabyo we tibijya bibusaye ngo muvomye kuvoma uhagarikiwe n'ingwe ngo aravoma we kandi uri kumwe nayo burya aravoma we tuzanduhangayike iribani rya Yesu voma utuje we amaso y'ibikeri n'urusaku rwabyo we ntibijya bibusaye ngo muvomye kuvoma we tuzanduhangayike iribani rya data voma utuje we Sandi mwami Yesu Sandi ubuziringiro bizima haleluya Sandi imbaraga zacu Sandi ubutsinzi bwacu Sandi murengezi w'ubuzima bwacu wowe utuye ahirengeye cyane wowe utuye ahirengeye cyane watugiriye amahirwe akomeye mu buzima bwacu mwana abakuru haleluya turabonetse imbere yawe Mana igitondo cyo mugishoma ijambo ryawe ryumvikana imwe na rimwe janyo binzira we ibwira ko ndi mu murongo
haja kure y'amaso y'Imana asayisha kiyanduza ariko we ntantera umugongo we ahora ari maso ku bwanje kugira ngo ngaruzi neza n'urukundo n'imbabazi rimwe na rimwe njya bizira haleluya kibwira ko kaja kure y'amaso y'Imana gasayisha kwiyanduza ariko we ntantera umugongo we ahora ari maso ku bwanje kugira ngo ngaruze n'urukundo kugira ngo ngaruze neza n'urukundo n'imbabazi kugira ngo ngaruze neza lavo n'imbabazi rimwe na rimwe njya bizira kibwira ko ndi mu murongo hajya kure y'amaso y'Imana gasayisha timbre de pasine valombia doare deka ariko we ntantera umugongo mana we ahora ari maso ku bwanje kugira ngo ngaruze neza n'urukundo n'imbabazi amen tabukiye nanje negereza bigitengera dushimye Imana yo mu ijuru aho iduhaye guterana hashimwe Yesu Kristo watuboneye uburyo n'umwanya muririmbyi yaravuze ngo nibakubaza uzobabwire ngo ni Yesu wangiriye neza nibakubaza musa gusa nukubera kuzubyina mu kanisa uzobabwira ngo nuko Yesu seto ndabara nibakubaza ngo se nukubera ko uhora n'ibyishimo uzobabwira ngo nuko Yesu yangiriye neza nibakubaza kubera ko uzushika mu ikanisa ugasa n'umusazi uzobabwire ngo sindi umusazi nuko gusa Yesu yangiriye neza atukuza sa arasifuye makozi abandi bagabo nibakwicaza bakakubaza ngo se ntuzugira isoni z'abakwe n'abakaza uzobabwire ngo Yesu yangiriye neza nakuri Yesu araruta abakazana Yesu araruta abakwe Yesu araruta abuzukuru Yesu yangiriye neza iyo mpamvu iyo umuntu agiye gutambira Imana taza yikontorora
nunatambira Imana wawe wikontorora uzomenye ko utatekereje icyo Imana yakoze. Ariko iyo utanze neza umutima wawe ubikuye ku mutima. Ongera ungirire daho. Yesu yangiriye neza. Kandi angirira neza muri uyu muhana wa Kitenge. Ndibutse Mana, ndibutse we. Ndibutse Mana ku manywa ya gatanu we. Nakumbuka Baba chenye umefanya. Ila tesila idesila fo. Dora simana we. Amen. Na uributse ko hari uko Yesu yakugiriye neza. Ndibutse. Sinzi niba bukura byibuka. Nigeze ukuje umunsi umwe gukaba bukura amafaranga 200. Arambwira ngo nawe hari aha yategereje ngo nayabona arambwira. Miyambi? Kaba turashize ta kintu dufite. Yaragicuruza inkweto hari iduka ry'umuhenya yakoragamo hari yaguke. Ndamubwira ati mpeza kuri 200. Arambwira ngo nawe hari aho yategereje. Ataraboneka. Miyambiri nawe akambwira ngo ayitegereje ahandi. Bishoboka ko wenda ari kuja no kuwundi wa gatatu nawe akambwira ngo arayitegereje. Niba kubaza ngo nikuhorana amahoro uzobabwire ngo Yesu yangiriye neza. Tawo yaravuze ngo ahantu wadukuye Mana ngo ni wabo w'inyamaswa ngo mu butayu budatuwe ngo hari hegereye urupfu. Aravuga ngo uzingurire Mana. Nemera ngatanga haleluya. Muzamura amaboko. Haleluya. Abadafite ishari. Haleluya. Sibyo Yesu yakoze. Haleluya. Haleluya. Tongera kandi. Atukuzwe milele. Tongera kandi tuweze Imana icubahiro. Haleluya. Nawe yakugiriye neza. Nuwe itaragirira neza izomugirira neza. Haleluya. Imana ngo si umwana w'umuntu ngo yicuze. Nta munsi n'umwe ngo yigeze ibura kwigira. Yego. Ngo ntacyo ushobora kuyihindisha umushitsi. Uzotinda ariko uzotinda amajo ariko izibikora. Uzotinda. Haleluya. Uzotinda ariko. Bwana sifiwe. Uzantuhangayike. Iriba ni rya Yesu vomutuje we. Tuza we ntuhangayike we. Iriba ni rya Yesu vomutuje. Kwa Yesu wamuvoma ikuru tuntujana mu cyagati. Iriba ni rya Yesu. Amaso y'ibikeri n'urusaku rwabyo we. Tibijya bibusaye ngo muvomye kuvoma. Uhagarikiwe n'ingwe ngo aravoma we. Kandi uri kumwe nayo burya aravoma we. Tuzanduhangayike. Iriba ni rya Yesu vomutuje we. Amaso y'ibikeri n'urusaku rwabyo we. Ntibijya bibusaye ngo umuvomye kuvoma we. Tuzanduhangayike. Iriba ni rya Data vomutuje we. Kasika tuganira ijambo ry'Imana. Iyo tugeze muri iyo mirimo nzanumva ntakaje ubwenge. Neza. Nikikumbuka yale Mungu amefanya.
zanumva ibintu uko bihindutse. Zanama numva ko ibintu bihindutse gusa iyo nibutse uko Imana yabigize ndabarana. Biza bihinduka. Bikabihinduka. Nico cyotuma to kwinangira gukorera Yesu Kristo. Sino kwiganyira. Sino kwiheba. Kuko nzi ko uyu mugabo ahemba neza ntiyambura. Ahemba neza ntiyambura. Wa muririmbyi yaravuze ngo ariko yicuza impamvu ngo iminsi yamaze ngo adakorera Imana, ngo amare ngo aze mu Mana igihe gitoya abona impinduka zibaye aratangara. Aravuga ngo iyo mbimenya cyagiye nataye nari gufata Yesu, kareka ibindangaza nkifatira Yesu tukabana karamata we. Iyo mbimenya cyagiye nataye nari gufata Yesu, kareka ibindangaza nkifatira Yesu tukabana karamata we. Iyo ari mu byisi akaza akarabura ku bya Yesu Kristo, azavuga ngo yabimenye ngo igihe yataye ari gukorera Satani ngo yari kukireka agafata Yesu bakiyugumana. Arico yakoze kweli. Bizo nibyanje ntekereje nawe hari iby'Imana yagukoreye cyane. Siko bimeze yemwe cyane kabisa. Kandi ndabizi ko twese turimo hano hari icyo Imana yakoze ku buzima bwacu kweli. Iracyagikora, iracyakora n'ibindi, izongera ikore n'ibindi, izongera ikore n'ibindi. Siko bimeze. Yatangije muri twe murimo mwiza ngo ni nayo zawusoza. Turashimye pasiteri kuduheza umwanya wo kugira ngo tugabure ijambo ry'Imana. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira mwarimu niwe yampamagaye nkiri mu Rwanda. Arambwira ngo arifuza kuko tuzabana ku cyumweru. Ndamubwira ati mfite ikanisa aho ngaho Ikitengera. Hamagare pasiteri wacu nakwemerera nzaza. Aramuhamagara pasiteri aremera. Arongera arampamagara arambwira ngo pasiteri yemeye. Nanje ndamubaza arambwira ati ndagira gute ko bansabye. Arabyemera. Rero Imana ishimwe. N'umugisha ukomeye gutekerezwa nabi wanyu. N'umugisha ugeretse ku yindi migisha. Amen, haleluya. N'umugisha ugeretse ku yindi migisha. Iyo mbonye umuntu wiwacu Igitengera nyandikiye akambwira gusa ngo ko ndagukurikirana, zanumva umutima wanje kuruta inamba yo muri Amerika izayandika itwama twikanga tuzi ngo igiye kohereza ifaranga. Ariko iyo mbonye umuntu akambwira ngo ntuye Igitengera nza ngukurikirana, nza nongereka izindi imbaraga kuruta izo nari mfite. Amen, haleluya. Amen. Kuko ni byiza kandi n'umugisha. Rero numvisha amakuru ngo ikanisa runaka ryo muri Kitengera rirantumiye. Zira rotari ya mafishe yandi yo hakujya menshi cyane kuko ari yanje kuyabwira icyo nakuye ha. Rero twarishimye, Imana ibaheze umugisha. Mubarikiwe sana kudutekereza. Ndashimira muvandimwe Daudi turi kumwe muri uyu mwanya wivuga butumwa. N'umugisha kurisha. Ni inshuti yanje, ni umuhungu wanje, sinzi ko nobivuga. Ni umuhungu w'inshuti akaba umucuranzi w'inshuti yanje. Sinzi ko nobivuga. Ni rafiki wangu wa karibu. Amen. Ni inshuti yanje ya bugufi, azambwira ikimugoye nikimworoheye. Nanje nuko tuzatumera. Azatereta umukobwa gucya akamambwira. Timwumva ko turi inshuti. Nije perezida w'ubukwe bwe na famille irabise. Kamambwira ati umukobwa uyu tumureke. Uyu tumuhudumiye twumva amakuru yiwe. Nuko ni inshuti yanje ya bugufi cyane. Niyo tutari kumwe tuba twatuvugana kuri telefone. Igiterana arimo ntarimo mba nayimubaza amakuru uko bimeze, akambwira gutya hano wari gukora kano, naje kambwira ati cyo turimo iyo uba hano wari gucuranga kano kantu. Uko nyine gusa twama tukomeza gutya tugahudumiyana. Papa nakupenda sana, mwana mwiza uca bugufi kandi ukunda gusenga Imana yo mwijuru. Uwo murimo wagiyemo Imana izokomeza kwagura cyane. Ndabishimiye, ndakwishimiye cyane. Nimeona Mungu amepandisha kabisa.
ikomeze kuzamure uheke wongere uheke. Arishari mufite gusa arakantu kamwe namubwiye atarakora ndongera nkamubwire dusohotse ugatimisa ugenda ufungure channel yawe tuzoyikorera tuzoyisapotinga tuzoyireba tuzoyikurikirana siko bimeze. Imana nigirira neza umuntu uko harabagega muri protector barafanyikiwe siko bimeze. Umuntu Imana zimushigikira mu murimo ibona kuko ashoboye barazamuka bageririya mu kirere. Nawe Imana ibonye ko ari iriya nzira yo kugushigikira yikore tugushigikira uzamuka uheke. Jewe yanje ni yingiye dore ibiryo byanje dore umwenda wanje dore soda yanje dore watermelon dore irindazi dore umugati dore isumi dore kiringiti dore imyenda dore matara niyi mikoro. Niyo mpamvu ntayisuzugura iyo nyibonye nza nyiheza agaciro kuko irantunze imbeshejeho kandi kikubeshejeho uzogiheza agaciro. Nzangisabira nzangisengera nzankiririra nzangishakishiriza ibinezeza ibingibi byose nzambigerageza uko nshoboye nkabishaka kuko kimbesheje agaciro mu bagabo. Amen. Rero iyo Mana yaguhaye kugiza uko turagushigikiye nawe nundi wese uzovamo hano nawe turamushigikiye. Ari kibazo gihari? Nta kibazo. Wohaguruka mu yindi mpano woza muyivuga butumwa yacu karibu uheke ishakoshi tujana na amahoro. Nta kibazo kirimo siko pastor. Rero ndabishimiye mwese iminsi yariciyemo tutabonana. Imana yabarinze Imana yaturinze ihabwa icubahiro. Gitabo cya Habakuki gicene cya 3 murongo wa 2 aravuga ngo Uwiteka we numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka. Hagati yo muri iyi myaka ujye umenyesha mu burakari wibuke kubabarira. Amen. Habakuki igice cya 3 murongo wa 2. Hagize umuntu ufite Bibiliya ijambo ry'Imana aze kudusayitiya ahasoma. Uwiteka we numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka. Hagati yo muri iyi myaka ujye umenyesha mu burakari wibuke kubabarira. Amen. Hagira umuntu uhaturebera ndi kureba muri Yohana. Yego. Habakuki bice 3 murongo wa 2 dusome mu izina rya Yesu. Uhoraho numvise ibigwi byawe. Uhoraho ibitangaza wakoze byanteye ubwoba. Muri ibi bihe byacu ongera ukore ibitangaza waje gukora. Muri ibi bihe byacu uje ubitugaragariza nubwo warakara uje utugirira imbabazi. Amen. Subiramo muri ibi bihe byacu. Subiramo kandi. Habakuki 3 murongo wa 2 dusome mu izina rya Yesu. Uhoraho numvise ibigwi byawe. Numvise ibigwi byawe. Uhoraho ibitangaza wakoze byanteye ubwoba. Ibitangaza wakoze byanteye ubwoba. Muri ibi bihe byacu ongera ukore ibitangaza waje gukora. Muri ibi bihe byacu ongera ukore ibitangaza wageze ukora. Muri ibi bihe byacu uje ubitugaragariza. Muri ibi bihe byacu uzubitugaragariza. Nubwo warakara uje utugirira imbabazi. Amen. Nubwo warakara wa Mana uzutugirira imbabazi. Ugifite mikoro some muri iryo jambo ry'Imana kandi Yohana 3:6 abo twari turi kumwe ejo nabivuzeho bukeye. Haravuga ngo ikibyagwa n'umubiri naco n'umubiri, nikibyagwa n'umwuka naco n'umwuka. Amen. Yohana 3:6 dusome mu izina rya Yesu. Ikibyarwa n'umubiri kiba ari umubiri, kiba ari umubiri, naho ikibyarwa na mwuka kiba ari
mwuka. Amen. Amen. Mani kugasana. Reka tuganire kuri aya magambo umwanya mutoya. Nganire hejuru y'umurimo w'Imana cyangwa se itorero. Maze iminsi mbivuga, ndibaza ko wenda n'ubushize ndi hano narabivuze cyangwa se ahandi henshi wenda muba mwarakurikiranye. Nabwiye abantu ijambo rivuga ngo iyi si turimo, turi mu ntambara igoye cyane. Turi mu ntambara imeze gute? Turi mu ntambara isi yaje mu ikanisa ngo igere mu ikanisa, igira imbaraga, izana ububasha n'ubushobozi, itegeka itorero ngo rituze rigende nk'uko isi ibishaka. Ikanisa ntijyaba rikiyobogwa n'ikanisa cyangwa se na mwuka, ikanisa ritangirwa kuyobogwa n'isi. Isi iturusha ifaranga, isi iturusha ubushobozi, isi iturusha ijambo, isi irahaguruka iturusha abayobozi, igera mu ikanisa ngo ishike mu ikanisa, iraturisha ibwira abo mu itorero ngo mutuze mugende nk'uko isi ibikeneye. Ngo amare bikicinjira abitorero n'abanyamwuka babwira abari mu ikanisa ngo ndore isi yatwinjiranye, intambara ikavuka. Intambara ikavuka, kandi yamara kuvuka igajagara. Mureke mbaheze urugero. Ese nofiki na ndaruhutse? Twofiki na habe no kubana nti twabanye ruguru ngo turafitongo cyangwa dupfe ko twonesherejanye. Ngo nitumara tugeze muri Kitengera, turashwanye nawe ku buryo nzoza mbona ndi kuri moto nkabwira umumotari ngo uriya ukate hariya hirya nti duhura nawe. Umuntu akazaho umupolisi kandi igihe kitaragera. Kubera iki? Kubera iki ndabara kanki kubwira. Impamvu y'ivyo zose byahabaye ni ibintu bibiri. Ntabwo izuba rizohura n'umuco ntibizoshoboka. Nta munsi izuba rifite kugirana ubusabane n'umwijima. Ntibizokunda pi. Isi turimo ya none nkuruzi tizotegeka isi ya mwuka wera ngo nibimara bizogira amahoro. Isi yambaye umubiri, itorero ryambaye umwuka wera. Nta munsi isi zinjira mu itorero ry'umwuka wera mugwane ngo nimara itegeka abanyamwuka ngo nibamara abanyamwuka babzumve. Mwumve mbabwira ikosa dufite riremereye. Isi ya none impamvu itugoye nukubwira abantu ivy'umwuka bambaye umubiri. Turumvikanye? Nukubwira abantu ivy'umwuka bambaye umubiri. Nubu nyine ni nk'umuntu wohaguruka ubu nyine akatwigisha mu gishinwa twotaha ntaco twumvishije. Umuntu utambaye mwuka wera kuzomusobanurira amagambo y'umwuka wera tafite kuyumva, tanategereje kuyumva. Umuntu azayumva ibisa n'ivyabamo. Semeni haleluya. Umuntu azakora ibisa n'ivyabamo. Wa munsi basha gufata Petero yari kwatera intambwe bakamubwira ngo habe n'ingendo yiwe. Semeni haleluya. Amen. Habe n'ingendo ye iragaragaza haturuka. Atukuzwe sana. Amen. Twoheza Imana ishubahira. Semeni haleluya. Hallelujah. Yaravuze gusa ngo afe kuvuga, baramubwira ngo ni imvugo ye. Imvugo iratandukanye n'iyacu. Imigenderere iratandukanye n'iyacu. Mugwane simfite gushesha nawe ntibizokunda. Habe niyo uzozungurira icyayi mu gitondo kugeza nimugoroba. Iki kurimo kidasa n'icanje tituzigera twumvikana. Ngo azamubona inzoka ikeguka.
ngo iyo nje duhuye nawe guke ngo inzoka izayamayeguka. Umuntu agira inzoka ntago ari inzoka izayeguka, ni ibigutuyemo bizabyeguka kubera kuko n'ibyiwe ntibihuye. Isi ya none ikeneye amasengesho yabera we, hirya no hino hari imbohe zitegereje gutabarwa. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abantu. Longa salama di bella sobe, iyo dusenze iratwumva. Haleluya! Abakugarandika ngo Uwiteka we, numvise amakuru yawe, ngira ubwoba wa Mana we, ngira ubwoba. Aravuga ngo Murengezi we, hembura umurimo wawe hagati yo muri ino myaka. Kanisa tumeingiriwa, kanisa tumeingiriwa, kanisa tumeingiriwa. Imana ituye mu buturo bwo mu ijuru, ihembura umurimo wayo. Amen. Mugaragu w'Imana witwa Eliya, igitabo cy'abacamanza, wagaragaje ifuhe ry'umurimo w'Imana n'agahinda k'umurimo w'Imana. Mureke mbabwire ibihe turimo, mwabaririnze mwe ko muraririmba ariko ntimuririmbe mufite ifuhe ry'umurimo w'Imana. Ko turasenga ndabarane ariko tugasenga tudafite ifuhe ry'umurimo w'Imana. Tugasenga kugira ngo abantu batubone, tukaririmba kugira ngo twamamare, tukabwiriza kugira ngo tumenyekane, ariko tudafite agahinda n'akababaro k'Imana yadusigiye hano ku isi. Tidufite akababaro, nabivuzeho ni mugoroba, mbaza abantu ndababwira ngo se umushumba azafikira abakirisitu. Jewe guyerekana ukorogana n'agafizi dupfuike. Muzihe nzira biciye he? Umunsi gusa tuzokorogana n'agafizi, n'umunsi cyazotunga ntakigira, ntituzumvikana nawe. Yasabira Nikodemu, aramubwira ngo Nikodemu we, ikizagwa n'umubiri n'umubiri, ikizagwa n'umwuka nacyo n'umwuka. Ubikunde ubyemere musa, nugira umubiri n'amagambo uzovugana y'abanyamubiri n'ibikorwa uzokora n'iby'abanyamubiri, jewe umwuka ntizoshesha nawe ntibizokunda. Yabwiye gute Paulo? Abwira Tito amusigaza ku itorero ry'Ikereti. Semeni haleluya. Haleluya. Ikereti ngo karakagwa kari hagati y'inyanja ya Mediterane. Kakaba akagwa kari kagizwe n'abayuda cyane kuruta abandi. Ubwoko bw'abayuda nibwo bwari bwiganjijemo. Bari abantu bihahaza, baza basuzugura abandi. Tito yari umunyamahanga. Pahoro ngo amutuma yo kuja kuyobora itorero. Aramubwira ngo Tito we, umva nkubwira amakuru. Semeni haleluya. Umva usanze abanyamubiri, usanze abantu bagahaye, usanze abantu bagoye. Aramubwira ngo Tito, ngusubabera icyitegererezo. Semeni haleluya. Amen. Tito we, nguzobabera icyitegererezo kugira ngo uzobashe kuyobora bano bayuda bakuyoboke. Nguzobabera icyitegererezo. Ijambo rya mbere ngo mu magambo uvuga, ngo tugafe kuvuga ngo utera waraza. Ijambo ryawe ngo usurivuga ngo kugeza ubwo ababisha bawe bagushaka impamvu bakagira gute ngo bakayibura. Turi mu isi kandi dukeneye impamvu. Izi duhiga mu gitondo uzawambara mwenda mwiza ikagushaka impamvu, wambara mubi ngo dore umwenda yambaye ukosa. Ni ku isi iteye. Nabwiye abantu ejo bundi kwa gatatu, dufite ikibazo kidukomerewe majoro, kurashaka ngo abantu bagukunda tibisokunda. Abantu mwahuriye ino uvuye mugatanga abandi bagahuriye ino, tuzoshesha nawe gute? So genda gusa Yesu akaduhuza neza tugakundana, ariko gukundwa sinokomerwa amashini abatuye gitengera bose. Ntibizoshoboka. Atukuze. Apana kuvuga ngo nakitengera no mu muryango mwacu ngomba kugira abo tugira abo tutumvikana.
kuko bashobora kuba bafite ibyo ndafite kizohuza n'ibyanjye. Kubera iki? Ni kwisiteye. Aramubwira ngo uzababere icyitegererezo, yararusha aramubwira ngo kugeza no ku mirire yawe nugera iri ugasanga abayuda ngo bakunda umunsi muzogerageza uburyo nawe niba utazowuke ngo ari kubabera icyitegererezo. Kugira gusa nta kindi yarakeneye ngo umurimo w'Imana ugira amahoro, utekane, utungane, use neza. Niko yamubwira ngo icyatumye ngusigaza Ikerete ni ugutunganya ibyasigaye bitigeze gute bitatunganije. Ariko twebwe turi mu gusenya ahubwo ibyasigaye bitunganije, aho kubitunganya kugira ngo dukomeze ibindi ko turasenya n'ibyari byubatse. Aravuga ngo abakuki, aravuga ngo Mana yo mu ijuru wibuka umurimo wawe, ngo aje kuvuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo hagati yo muri ino myaka, ese muri mu kubona itorero ryo muri ino myaka, hagati yo muri iyi myaka, hagati ya 2026 Imana yo mu ijuru ihembura umurimo wayo. Amen. Imana yo mu ijuru ihembura umurimo wayo. Twebwe turi mu kurushanwa, amakanisa asigaye akora amarushanwa, amakora ariho ntitumaze igikombe kigeze kure ko baraje gukina finale. Abanyamasengesho nuko nguko, abavuga butumwa nuko nguko, abashumba nuko nguko, ibintu byo kurushanwa. Oya, Amen, hallelujah. Amen. Tuzokora ikintu ndabarame, Yesu azogushima bisi bakugaye. Tukihutire kunezeza abantu. Abo Yesu yagaburiye bakarya bagahaga nibo babaye abambere ngo nabambwe. Abo yagiriye neza, abo yatabaye, ngo abo yahumuye bari impumyi, abo yakijije bari ibirema bagaguruka bakagenda, nibo ngo bari ko bamiriza ngo tubamburire Baraba utubambire Yesu. Nico kitugoye mwabashumba, nico kitugoye mwatorero ry'Imana. Impamvu kitugoye niki? Ni inyuka ibiri yinjiye mu itorero kandi ntibizigera bihuza. Isi na Mwuka Wera nta munsi bizicarana hamwe ngo biganire. Intambara dufite mu itorero n'isi yatwinjiranye ngo imare kwinjira, isanga abanyamwuka, ngo isanga abanyamwuka, intambara iraba. Tukiri mu isi tugomba gusenga ko turabwira Imana ngo Mana uduheze imbaraga za Mwuka Wera, itorero riyobora isi. Itorero riyobora isi. Niyo mpamvu urubanza rw'ikanisa rurimo kuja muri polisi, urubanza rw'ikanisa. Nakorogana namusabwa nkaja kumurega kuri polisi, kabwira polisi ngo arambangamiye mu ikanisa. Mu ikanisa hatunze Bibiliya, kajana ikirego mu ikanisa kwa shifu. Uzosome Paulo Imana ija kumutoranya. Abahanuzi barenga bane ngo barasenga, ngo Umwuka w'Imana arabasura arababwira ngo mundonanize Sawuli na Baranaba ngo bazenje kubereka icyo bagomba kunkorera. Uzi kibazo dufite cya none kibitugoye, n'abantu bihamagaye batarahamagawe na Mwuka Wera. Umuntu ari mu kuzuka yasanga afite 20 birenga kuri M-Pesa, akama yifuza ubushumba. Ngo M-Pesa yanje ihagaze neza. M-Pesa si umuhamagara. Yagira gutya kabiri kangaga, nyina na se baje hanze, yagira na murumuna we hanze, yasigara hano muri Hope. Akamatangira kwandika kazatanga itangazo atari secretary. Abasimu n'abadayimoni, amapepo. Gutunga si umuhamagara. Gutunga si umuhamagara. Gutunga si umuhamagara. Isi ya none nicyo kitwicishije. Mihamagaro ya none niyinda. Bamwe bahamagawe na bene wabo, abandi bahamagara n'ibyo batunzwe, abandi bahamagagwa n'inshuti, lakini hajasikia sauti ya Mungu. Tajwi ry'Imana yigeze yumva. Paulo yigisha abayuda bakananira, ngo araryama ngo akasikia mtu akimuyita, Paulo uje Makedonia.
katika maono Baba Paulo aliona mtu akimuita katika maono Paulo aliomba mtu akimuita novela siabaya Paulo uje Makedonia. Hallelujah. Bwana sifiwe. Imana ari kumuhamagarira agomba gukora umurimo wayo ikamubwira ngo Paulo we banguka i Makedonia bakeneye ubutumwa ikute yewewe molongiza la banda sokina malombi de pardeshi bima la kasia katika maono Baba Paulo aliomba Yesu Kristo yabwiye intumwa ziwe arasigira ngo nibabirukana mu mutugudu umwe ngo muzohingire mu wundi katika maono katika maono Baba Paulo aliomba mtu akimwita nani yo mu buturo bwo mw'ijuru Paulo uje we Makedonia Paulo uje kwetu Makedonia. Paulo uje mingi sana songena molonge tambolo bangu ya sila Uba Hallelujah. 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 Bwira mugenzi wawe ngo reka kubangamira undi mu murimo w'Imana. Umurimo w'Imana wa kubangamira undi murimo w'Imana. Reka kubera abandi gisitasi. Paulo yabwiye abagalatiya arababwira ngo ninde wabaroze mw'abagalatiya. Ninde wabaroze mw'abagalatiya. Ni gute umuntu atangiza ibyiza yamara agasoza ibibi. Kubera iki? N'itorero rya none ritakigira impuhwe, ritakigira urukundo, ritakigira kubana n'abandi, kubona ibibi by'undi bikadushimisha aho kunezezwa n'ibyiza by'undi zamara bikatubabaza. Umuntu yazamuka guki gitondo kimwe nukuri kwimanuka musanga abantu gucya amajigo yazimbye ko barababara. Ubabashwe n'isundi. Tegereza ibyawe biri mu nzira. Tegereza ibyawe biri mu nzira. Ishimira ibyiza bya mugenzi wawe ejo niwe w'Imana izokirira neza. Kandi nunezezwa n'ibibi byiwe nawe witegura ibibi. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Nunezezwa n'ibyiza byaguye. Nukuri ko Imana si umusinzira izokugirira neza. Kandi nunezezwa n'ibibi byanje Imana nayo si umusinzira izobigwitura. Icyo umuntu yabize nicyo azasarura. Atukoze Sandri bimeze ute? Uyu Sandrine ari mu bantu twataramanye cyane. Iyo
namwibutse agira karaseri. Ese karaseri hano baza bayita gute? Fayiro kubururu gasa n'iy'intebe. Niko yageza akunda kuzana avuye ku ishuri nako tuvuye handi tugahurira na Gikondo tukaja gutara 2009 2010. Dore inzererezi zitagize icyo zimaze. Dore ariko Imana ni igitangaza. Igitaramo tugasuzu taramo cy'umunyagara gihaba. Cyo gihe twageza dukubita ku Imana ikamitubwira ngo nzobagirira neza, ukabireba aho bizoturuka ukabura. Muzi cyo gihe Sandrine n'ukuntu yarangana. Imana Ibrahim na Isaka nako. Kandi icyo gihe we yari aturi imbere yigaga muri kaminuza. Turashize Mana yo mwijuru. Wamubona ukagira ngo n'umwana wiga class 4. Ese ni class 4 hage? Form 4. Ucha muzambwira ngo afite ubukwe nego nibaza. Ese umuntu wawe ukujana. Rugomora we. Ayike. Ariko Mana we dombolo banda ya Kasime lava. Ariko icyo gihe twari mu gitaramo citse neza kikika neza igitaramo. Imana ikamivuga naringana gutese nanje nari urutoki nari nkukunguka abaza bakurikirana stati yanje haza ubwo bisembuka gutya kabikubitaho tuzatuyibona ushiraho kabikubitaho nkavango Mana nimekumbuka kabisa nari ngira ifirimbi n'ingungu umugabo mwe yigeze kubwira ngo nzobyimba hano wico kintu uzovuga ngo uzobyimba amajigo hano tetacha zobyimbe nuko ndakunda none kuri ayo Sandrine ukuntu angana niba gufashe nk'umwana uzi hano Sandrine fata uwo mwana buko abana bose nibamufata uzo dutambira Imana ndibutse yaragira kakaraseri yageze yamaza gucya gusa akabona niki ariko mu gitaramo ari tayari nta yandi makuru dutarama neza turi sawa. Icyo gihe twari erbeteri yari igihaba Kigali Gikondo. Erbeteri ifite ingufu kabisa imeze neza. Je nageze mva mu majepfo nkaza gutarama Gikondo Inyanza kandi nkaza ncitse nageze nzacitse kuko nari umupangayi tibageze bampurusha gwa buri munsi. Ariko gucya bambwira abangaba bacu twavuga nacyo kuri telefone Imana yari yarazanye Tigo line imwe ngo yitwa ni Tigo. Eliya ni igitangaza muzoyiti Tigo yagiraga promotion y'igihumbi tukama duhuza bari kibungona bari amaze tugatarama kuri Tigo. Ariko wibutse ibintu wa tuzamura Imana ikibaye bugingo regera senti neza uvuze ibiri mu mutwe byose bishire kugira ngo dasoshe Bwana sifiwe. Imana ihembura umurimo wayo. Arandi makuru se ayayi nugutabaza gusa umurimo wayo Imana ugiriye neza. None ko murabona Sandrine ukuboko afite yeme kandi ubu yapungutse siko bimeze. Ariko tukibagirwa icyo Imana yakoze Sandrine titukibagirwe. Ariko kuharaba hwera n'umubyibuho wa Sandrine bakama bahwera ugirisha ariga ntaza yigirira mu kantu gatoya mapepo tok zamuka Hello umba Imana y'Igikondo we umba
dushaka umunsi umwe tuje kwiyakira twibuke icyo Imana yakoze atukuze. Amen. Ngiki icyifuzo umukristo wese agomba gutahana, Imana ihembura umurimo wayo, nta kindi cyifuzo umuntu agomba kugira umukristo wamenye Yesu Kristo. Iyo areze izabikorerwa ku itorero n'itorero rya none ukuntu risa, wojana umutwaro ukubwira ngo Mana hembura umurimo wawe. Hembura umurimo wawe niyo nkuru gusa twojana kurumva mwari tayi. Kandi umuntu wese agize ishaka ryo guhembura umurimo w'Imana timwotangisha amafaranga ngo abantu bananirwe kuyakora, tibizoshoboka. Umuntu afite ishaka ry'umurimo w'Imana nta kintu cerekeye umurimo w'Imana mwovuga ngo ananirwe kugikora. Impamvu y'ibisose dukora bimwe tugahenda ibindi tukinginga nuko umuntu kitaba kimurimo, wonyingingira kuja mu ivuga butumwa tibizoshoboka. Keretse nagwa ndimo serum bushize turi Kimisaga nari nagwa malaria, nari mvuye Bugande, malaria iramfata kubera n'umuruho kandi ndi umuvuga butumwa ndibwigisha. Twari kumwe na Kofi w'i Burundi twara bavuga butumwa, ngira muganga ndamubwira ati iyi serum iratuma abantu bangaye. Jewe umaze kuri afishe ukwezi kose none ukuyi serum ntizi ko mfite afishe yihutisha nje gutarama kabisa. Kandi naragenda tarama mama ndagaruka banteri nari ntarazirangiza, ndagenda tarama ndagaruka umuyindi namanki ariko uko iyo namandemba nyine nkamandemba ntari guhera iyo ngiyo abazima. Bwira Imana ndabibwira ngo umurimo n'uwawe na serumu niwe wazitanze n'abantu wahaye ubwenge barazikora, wibitse ndagaruka untera yindi kutugira intambara muzamubona. Satani we hagurutse nese, twari turi kumwe n'uwacu bushize harantu twari turi mu giterane, maze abamedi n'abaperesi barantera barakubita gutya ku cyumweru, bucya ari ku cyumweru ndagwara ndaremba. Uyu wacu akampeza imiti nkanywa akampa akambwira ngo komera. Aho nahebe mpaguruka nje kwigisha, ndigisha gutya narangije kwigisha gutya namanshira mikoro hasi n'ibitabo ndirukankana namaje kuruka nkahari. Satani nimbwa, Satani nakabwa kandi kaza karara kamuka kikirwa kamuka. Ngo bari bapanze gahunda ngo ndukire mu materaniro, mwumve nk'icyo kintu nimara kuruka ibirutsi babigire ko murabona ibirutsi ngo byohindura gufata Yesu abazimu gusa. Kwari mu giterane cy'abantu benshi, umuriro watsi giterane, abantu babuze aho bicara, imodoka zabuze aho ziparika. Nguyu twari turi kumwe, ni igihugu kimwe ntavuze kuzuye gutya, ariko gusa ndigisha kandi igitaramo kiramanuka neza, ndigisha numva merewe neza n'amahoro. Nari nagiye kwa muganga barapima babura indwara bakabura tanaki bakabura indwara, bijya bazabesha ngo ni infection, none ntayo bari ko banambesha, bakama bambwira ati uri gucyo uri muzima. Tuzubona hano abaganga bahano yo kubwira ngo nta infection tibishoboka ibobura infection tibizoshoboka. Ariko none aho nga twagiye habiri hose ngo twari turi kumwe namara naje kawe none nta infection nayo yayigaragara ati pi abazimu gusa bo pima se abazimu bakababona. Ayayi wabanda arantera ati genda nuko turabwiriza uyu wacu aracuranga igitaramo kirika neza ngo soze gutya. Naricaye gutya ku ntebe nicyo namanumva gusa ku bintu bizamuka, nje wari umaze gatatu harya ndaruki dirukanka umuyumbu umwe kujya Imana igira bamwe baba bari maso. Yapfuye kubona uko nsotse ngo umutima wamumubwira ngo barandashe ukuntu gabaza bamera batamba, yamaza nyirukanka inyuma ati mbonye nkaho ugize kibazo tibiteye ubwo yansunika hirya gutya ndaruka kera abayumbe babakubisemo umukunga, bamwe baba baraje gahunda birakozwe, maze bafata amapepo ndatanda nama mba muzima aho kera ngo gahunda ngo yari yo kuruka ku gatuti. Imana yo mu ijuru ihembura umurimo wayo.
bamwe bazinduka baje gukora umurimo w'Imana, abandi bazinduka baje kurwanya umurimo w'Imana. Ariko mbabwire ngo nubwo isi yatwinjiranye, bakeya batarapfukamira Bali barahari, ko barasenga Imana, ko barabwira Imana ngo Mana hembura umurimo wawe. Babe 3, babe 4, babe 10, babe 20, abandi babe benshi, ariko turizera Imana. Icyo nkundira Imana, Satani azi gutangira urugamba ariko ntazanesha. Ni umuntu ukunda gushomboroza, ariko mu mateka yiwe ntazatsinda. Yesu Kristo yarasenze, yanesheje urupfu na kuzimu. Imana yo mu ijuru ibashoboze mwa baturage bo muri Hope, mwa bayoboke bo muri Hope, mubwire Imana ngo Mana uzutwara umutwaro wo kuvuga ngo Mana hembura umurimo wawe. Akarusho muri iyi myaka turimo igoye iruhishe, Imana yo mu ijuru ihembura umurimo wawe. Nimwakira ijambo ry'Imana. Twongere ijambo.